Мен Чернёный Бурунов мектебінің оқытушы математикадан, физикадан, ем шахмат кружогында жүргіземін. Біздің школада чемпионка России бар, по шахматам. Бүгін мен сүйінемін, шатланамын, сондай телевидение ашылғанына безленемін. Сау бол айтам бұл яскерлерге, соны ашқанына. Бүгінлерде біздің қайерде яшаған ноғайларда бәрінде тыпақ атады, қосады, тілін өстіреді, ноғай тілді өстіреді. Ястарды үйретеді ноғай тілге. Сау бол айтамын, соның ішінде ястарға. Hoş geldiniz. Ayalı bizim yaşlar, Noğay televizyonun dostların, etekçileri. Öktümsiyimiz, gözlenemiz, işte bizim halkımızda sonda yaşlar var ekenen. Öz halkın, öz elin, öz ağılların niyetlerini götürüp, tuz niyetler salıp yürgünlerini sağ olsunlar. Bu, men Arazakayeva'nın ilki yazуынан. İstep бастаған жылым менің 1978 жыл. Бұл мектептің бесігіне басып келгенім 1979 жыл. Міне 44 жылдан бермеген бұл менің екінші әлейім деп санаймын. Сау болсындар коллективіне. Яслар өсіп келатқан, бізімен істейтаған өздері оқушыларымыз бәрі де сөйтіп қошалап тұрғанына. Бәр жерде де школадың үстінліктеріне көзденіп, тілгөмімізді беріп, қолымыздан келген ойларымыздан бөлісіп, жүріп, бұларға әлде востребование болып тұрғанымызға соға мен бек разымын. Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Достар ТВ. Я Емельяненко Азиза Бегалиевна, заместитель директора по воспитательной работе МКО Чернобурунская СОЖ имени Замира Махмудовича Акмурзаева. Сегодня у нас в гостях ногайское телевидение Достар ТВ. Спасибо им большое. Мы очень тепло относимся к их деятельности, следим за всеми проектами, которые они нам предлагают. Уважаем за их творчество, энтузиазм, новаторство и талант. Я представляю молодое поколение нашей школы. Наряду с нашими старшими, которых мы глубоко уважаем, у нас в школе работают и молодые специалисты, чему мы очень радуемся. У каждого у нас в планах различные мероприятия по патриотическому, нравственному воспитанию, акции и проекты. Наши дети – участники всех мероприятий не только районного масштаба, но и республиканского. Недавно у нас прошла церемония открытия парты героя Замиру Махмудовичу Акмурзаеву. Также еженедельно у нас проходят классные часы и разговоры о важном. Наши дети с удовольствием участвовали в инсценировании ногайской сказки. Желаем вам дальнейшего процветания, и мы, в свою очередь, постараемся организовать, чтобы у вас было больше подписчиков. Оннан да көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Жазыламыз, қараймыз.